ដោយក៏ខំតស៊ូដើម្បីគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធខ្មែរដែលបានតស៊ូនឹងការឈ្លានពានរបស់ថៃដូច្នោះសូមឲ្យខ្មែរឲ្យមានសន្តិភាពឲ្យសកលលោកទាំងឡាយជួយក្រុមត្រប្រទេសខ្មែរចង់បានតែសន្តិភាពខំតាមហើយពុកស្ត្រីរៀនជាចូលរួមប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានច្បាប់23ដុល្លារសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាខ្មែរហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយកច្បាប់23ដុល្លារយកប្រើចានឹងដាក់ផ្ដល់ទៅតុលាការ ICJ ចាចុងក្រោយខ្ញុំលួចស្រឡាញ់ហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនយើងកងទ័ពខ្មែរយើងទាំងអស់ឈ្នះសត្រូវឈ្នះព្រៀងចាឈ្នះទាហានថៃទាំងអស់សូមឲ្យឈ្នះចា Gila pe Chắc dân bọc đi Đặng anh ta ra Đụng ai tiên Bắt Bom mà lơ Campuchia dân tiên Respectez la loi s'il vous plaît. Étant élu français d'origine cambodgienne, tout le problème des conflits qui touchent le Cambodge me touche personnellement comme vous tous. Mai tôi tới China. La France était signataire de l'accord de Siam depuis 1907 et la France est également signataire de notre co-présidence de l'accord de Paris 1991. La France doit jouer un premier rôle pour traiter ce conflit qui est lié directement au traité aux accords de Paris. Oui, je suis Thomas Lam, je suis député des Hauts-de-Seine, petit-fils de Khmer et puis président du groupe d'amitié France-Cambodge à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, nous avons diffusé dans le journal La Tribune, avec mon collègue du Sénat, un appel à ce que la France puisse engager un dialogue avec la Thaïlande pour trouver une solution de paix durable entre les deux pays, le Cambodge bien sûr et la Thaïlande. Je continuerai bien sûr à suivre ce que va faire la France, parce que je pense que compte tenu de nos liens historiques, compte tenu du droit international, compte tenu du patrimoine mondial de l'UNESCO que nous avons au Cambodge, la France ne peut pas rester silencieuse et doit essayer de trouver un moyen de régler ce conflit par la voie diplomatique. Nhưng mà này liên viên đây là nà tể đã Hãy xiêm Sống lóp tới group anh vinh Cùng liên viên đây mà tiền Campuchia China Nobody gonna take my car like gonna race into the ground. Nobody gonna take my car. Oh, it's a killing machine. It's got everything. I can drive the power, big fat tires and everything. I love it, and I need it, I need it. Yeah, it's a wild again. All right, hold tight. I'm a highway star. Nobody gonna take my girl.
capitale mondiale de l'UNESCO. Like a moving mouse, body controlling everything. I love her, I need her, I see her. Yeah, she turns me on, alright. Đừng con cách đây, hãy cùng ban bày đây,